ऑनलाइन मणिपुर यूट्यूब चैनल असिबु यंगबिरब मैम पुमन पो अमुक हन ताराम नुकचरी हन बदेम न मरुइब पाव हम अपडेट थमजगे सीएम न सोइकुइ पुना लाइबाक ngang नसी हाइरगा लाइंगाक ngak पोयाव इपुरैब करिगी फजन बिरनो अनुराधा कोर्टना बेल पीरब मतुंग द एनआईए गी कंगबुन अमुक हन्ना फाजिन दुना पुख्रब मोइरांगथम अननगी लोइनबी मोइरांगथम अनुराधा ना महाक लुहंग्रिङै ममांगदा लालहौब यौरम लब लैरबसु लुहंगलब मतुंग दगिदि महाक हिंगनबगी दमक्ता अफंग अफंग थबक सुदना मिसम अमो ओइन लैरब मियोय अमनी हाइन फोंदोखरे महाक नाइ हौखिब मे अहुम दगी कुकी मिलिटेंट सिंग मितै खुंजा सिंग द लांदारकपदगी अवाब तारब खुंजा सिंग बु मतेंग पांगब चटपद खुल ngakpa सिंग साइखंग माइखंग नरकपदगी मखोइगे पुल्लगा खुल ngakpa यौमिनखिबनी चीफ मिनिस्टर न सोइकुइ पुना लैबाक असि ngakमिनसी हाइरगा करिगिदमक्ता महाकपु मपुरोइबबु फाजिलिबनो महाकपु थादोकपिरउ हाइखि पनबेयाबदि पुलिसना फाजिनख्रब खुल ngakpa मियोय मंगा नुमित तरुकनि पुलिस कस्टडी रिमांड लौथदुना इंक्वायरी चथबदा मखोइदा पालिबा केस अदुगा मरि लैनबा करिगुंबा लंगला लंजिन अमता फंगदबदगी स्पेशल जज एनआईए इम्फाल ईस्ट पुथोकलब मतुंगरा लुपा लिसिंग यांखै पीआर बोन थमलब गा कोर्टना बेल पीतुना थादोकलब मतुंग सिंगजमै सरोक खाइबम लैकाइदगी मोइरांगथेम अनन नुमिदांग ओइरम पुंग 5:10 ताबा मतमदा एनआईए ना इम्फाल पुलिस स्टेशन दा फारम मतुंगदा एनआईए गुवाहाटी दा पुखिबनी अदुगा मथंग अपडेट असना मणिपुर थोकलिब इरांग असदा लैंगाकना पाइखटकदब थबकसिंग सीएम ना मियाम दा खंगनख्रे एमएलए मिनिस्टर सिंगबु अथिब वांगांग सांगांगना सैबिरिबा असि लैंगाक लुइसिंगगी ओइबा फिरेप अमा लौरकनी सीएम लैंगाक पाइबा मिनिस्टर एमएलए सिंगबु सासनदौना ngangbीबा लैंगाक लुइसिंगबु यामना थाजदबा मियोइबगी लोनचतकी वांगमदा थिबा वांगांग सांगांग nganगदुना हौजिक सैबिरि ngangbiri maduna ओइरकलिबा फियम असिदा लैंगाक लुइसिंगबु फिरेप अमा लौबा मतम लाकनी अखोइ 30 चक मानरगा फिरेप अमा लौरकनी करिगिदमक्ता इज्जत याउदने हिंगदोइनो हाइखि लोइना नुमित चामगा निफुगु हुमदोइरोम थिंगदुना लैरखिबा इंटरनेट सर्विस ngasiदगी लौथोकले हाइना मणिपुरगी चीफ मिनिस्टर एन बिरेन फोंदोखरे वाफम सीएम सेक्रेटरीट पांथोक पाउमिसिंग उनबद महांगना फोंदोखिबनी महांगना मखाताना हाई हौजिक अखोइना मणिपुरी थुगाइनब होटनरिबसिंग असिबु थेंगनगदरिब्रा नत्रंगना अखोइ मसेन असुम खतनदुना लैगदरिब्रा हाइबु वाफम अमा लागले यामना लुरिबदी मांगदा तारिबा इशू मयाम असि थेंगनबा असिनि मसिगिदमक्ता लैंगाक असि लैरिबनी मियोय कयाना इरांग सागतुना लैबाक इरांग थोकनबु होटनबसि चुमदे हाइखि सीएम ना मखाताना हाई मेगी तांग अहुम सुराचनपुर सोलिडारिटी रैली अमा चटपदगी खंगौदना थोरखिबा इरांग अदुना लैंगाकी लनथुमदे अटैक तौबता नतना कम्युनिटी अमगी लनथुमदा अटैक तौबगी थबक चथरखि इरांग असि था मरी हेन मणिपुरदा चथरखलिबा असि लैबक थिबनी अदुबु हौजिकसु फिबम अमदे लैरी अदुबु था अमा रोमदी नोंमै कापनब खरा लेप्तुना शांति खरा ओइरकलिबा फिबम असि मणिपुरगी लैंगाकना पाइखटकदब थबकसिंग करिनु हाइबदु प्रजादा सममनब लैबदौना उबदगी ngasi press conference asi tawbani haiki mahakna hai lengakna paikhatkadaba thawuksing asi ahan bada ngasi gi miron amadi tungi miron kannanaba mapaldagi changlakpa miyoising thenganaba hana lamdam sida lairiba tribe kuntraga mari nataba mapaldagi changlakpa miyoising khandoknaba honaduna tungi miron kannanaba honaba haibasini masigi damakta manipur lengakna cabinet sub committee ama semlaga minister led pau haukipna chairman oiraga minister basanta amasung awangbong ना मेंबर ओइदुना लैंगा की सेक्रेटरी डीआईजी अमदी आईजी याउना मपालदगी चंगलकप इलीगल इमिग्रेंट सिंग खंदोकनबगी फिरेप लौबा हौकी मसी इंडिजिनस पीपल्स कन्नबनी हाइरिबा थबुक असि माइ पाकननबा मपालदगी मितोप चंगलकप असि थिंगननबा एनआरसी गी थबुक पाइखतुना अहानबदा प्रिलिमिनरी बायोमेट्रिक तौबा मथौ ताई हिरम असिगी मतंग भारत लैंगाकना हौकिबा मे 15 बायोमेट्रिक लौबा हौनबा खंगलखि लोइनना सेप्टेम्बर फावदा लोइसनगदबनी हाइके अदुबु बायोमेट्रिक तौगदबा असि लम खरा पाक चौबा हौजिक मणिपुर थोकलिबा इरांग असिना मरम ओइरगा सही अमगी मतम सांगदोकपिनबा हाइजेख्रे हाइरि अनिसुबा पॉइंटदा हाइरिबा मितोप मियान चाजंगलकपा ड्रग की इहौ हेंगलकपा गोल्डन ट्रायंगल ड्रग पुसलेकपा सिंग थिंगबा अमदी बायोमेट्रिक तौबा लोइनना मथंगदा पाइखटकदबा थबुकना बॉर्डर फेंसिंग तौबा असिनि हौजिक किलोमीटर 409 बॉर्डर फेंसिंग खादना लैरी मसिगी मतंग प्राइम मिनिस्टर की अयाब लौरगा किलोमीटर 50 फेंसिंग खानाबा बीआरओ दा सिन्नरे फेंसिंग खाबगी थबुक पाइखटपा हौरे सीएम ना हाई ngasi मणिपुर दा साकलिबा मै असि थाबा मै नते खुदम ओइना ngasi हई पंबी अमा थारगा हई पालगा हेक्ता साबा याबा नते हाना थारंबा हई पंबी अदुगी पालकपु उहई अदुनी ngasi एखोइना सारिबसी मदुना बॉर्डर परिंग द एफएमआर हाइबदी फ्री मूवमेंट रिज्यूम हाइदुना चमानब कम्युनिटी लैब चटनबिसु इमान मानब इंडिया गा म्यांमार गा ताइनब बॉर्डर की सरुक असि सेक्शन थौरांगी थबक करी अमता खन्नबिरमदब लोइना किलोमीटर 13 फ्री द चथोक चसिन यहलमी बॉर्डर ngakadaba सिपाइसिंग फजना ngaklamde मदुना 0 किलोमीटर द बॉर्डर ngakadaba बु किलोमीटर 30 हंजिल्लगा बॉर्डर
ngaklam ngasi Manipuri phibam asi yorokpani maduna hairiba free movement resume kakthanaba India government da haichakre masi mathangda NRC chat handuna biometric makata na chathaba border fencing toba free movement resume thingba asini hairiba thabuk sing asi BJP na lengak session paikhalaba matamdagi thabuk oina paikhanaba hotnai afaba thabuk asi paikhalakpa matamda sauba kangbu thoraktuna ngasi lengak to onsinduna sauriba amadi irang horiba asini haiki CM na makata na phongdokhibadi yamna laibak thibadi hojik Manipur thokliba irang asina maram oiduna masagi mayumda sangba ngamdraba lairik tamba ngamjedraba school kaba phangjedraba afaba phirol setpa phangjedraba amadi layengba ngamjedraba kaya leiriba asigi lengak nakchin lawi maduna lengak na paikhat kadaba thabuk asi yami hojik torbungda yum sadret chanipan hongjinba ukre sugnu amati Imphal East ki mafam da sulan jenerak pakaya masagi mayumda hongjinba ukre masigi mathakta lengak na fabricated yum sing saduna hongjinba ukre makata na hongjinba su hotnari asumna lengak na thabuk kaya paikhat na hotnari ba asida pungkun mari Imphal manung da langduna irang tawduna leibana thabuk sing paikhat pangamdre aikhoi commando police sing sina tumba chaba khangdana more da dengi leichat marakta ngaksen bagi thabuk tawri ngasi pawda irang asiki manung da IRB BSF kaya sikre miyam bungak sen bagi thabuk tawri ba security personnel sing da miyam na kari gi nauri kap tawri bano kari gi damak tamak khoi gi mayum thugai gadoino irang kanba mafam da hojik security deploy tawduna ngaksen bagi thabuk lokat padagi tha ama hena nungmai ka palep nakre naran saina da torbung da BSF amadi CRPF thamduna ngaksen bagi thabuk paikhatle masita natana kaukruk ta hana mapan suba AR leramba manak ta BSF thamduna ngaksen bagi thabuk paikhatle National Highway 2 da ngarang dagi hauna gari chathok chasin tobo yare security leramdaba ahoba mafam sing khandok laga sing amasung tamgi mafam da security thamba loisalakle haiki Surasanpur da security thamnaba honaba da lambi da thatuna changbangam de adubu imai bel singawari sanaraga ngarang dagi hauna security thajen ba hore masigi mathakta Surasanpur da miyoi kunga manga faduna charge sheet Tagat pagaloy na case tarik laukatle farba miyusing adu Imphal da purakpa yadabani na Surasanpur da leiriba BSF headquarter da leiriba building singbu jail oina onthokuna thambagi thabuk supaikhatle maduna Surasanpur da law and order amadi sasan leitre haina miyam na haibadu lengak na paikhatle thabuk sing asin law and order amadi sasan lei haibadu utle haiki Manipur gi tungi yumbiron oira kadurba na hasingi matang da chief minister na nungangbu phongtoklo duna haikibada Manipur gi sahi kuntragi makhada haibadi sahi Taragani pan kun gamanga fawda leiriban Harun Singh asi drugs sinabagi matangda All India gi oiba 2019 fawgi publication amada Manipur gi naha sing asi drugs sabada mari subu position ta lei maduna drugs sijindaba asi tingnabagi damakta 2019 dagi lenga kasina war on drug ki khongjang haukibani haujikchu khongjang asi yamna kanna sanction ba mathau tari handak tha ani mukki manung da police ki uniform set laga kulai paiduna thorak laga mioi ka Makong da kaplam ba pharaga pukhiba gi thaudok kaya thokle narang su tingri dagi engineer ama gypsy ani da police ki gari sarga police ki phijum cheptuna laklaga phaduna pukre aduga thangmai ban tarung dagi kom macha ama handak mayum dagi pharaga kaptuna hatpiramle ngarang su yen yon pham ama da yen yon bagi thabuk toba mapu ama pharaga puraga thadurakle ahallupta su sel khaiba laklaga selfie de haiduna grenade thamjin birame masida sunatana oil pump gi thau hapu ya de haiduna thau kapagi thabuk to bomioi pharaga pukhiba yaure masigomo police saraga hingsa gi thabuk satrakliba mioi sing asi pharuba matamda makhoibu thadoku haina miyam lengak to onsinduna sasan laubugum lauduna thabuk satrakle masigomo irang thokna basiliba mioi sing asi laksinaba lengak na laukhalakpa thabuk to laibak miyam na sumateng pangbifam thuki haiki video sing bibag damok ta mayam pom nang po amuka na tagachari ano update ki damok to online Manipur YouTube channel na sabunung si video subscribe to biramo thank you so much